Tap ke afia to mafi ho tau Tonga. Fatap ki he eik minista Moimoi pe pe ke kau take ai Potungaue. Tap ke tek mo tolo ak mo ai kau whafonga me ngā hei kau taha ngongo tau kau whatahe pongpongin. Pe tuk mo ke awa tai whatapuni ka mo tolo ko toa pe mo me amai pa me he ope. Kai ata ke finmotuan ke utataki atu ai polokalama whakataha anga ko ia a mo Potungaue Moimoi pa mo kau whai ngongo o Tonga. Tau whiawhia e pongpongin ko hui ko e whakawhainga maari o e houani ki he whakatahaanga ko e ni pa ko whakampe ke uhanga o tuku atu a ki nau tolu ko ia pe me Potungaue Moimoi tau kau whakataha i he whakataha anga mahu inga ko e ni e whainga e Potungaue Moimoi ke kei tuku atu ai pe a ngai whakamatala mahu inga whekau aki pa mo e polokalama mahu inga koe ulo tonga whakahoko e whonua i he polokalama ho Malu'i pe a pehe pe foki ki he ngahi polokalama ki he tau whainga ke tau tuk mateu ki he whaingataa whakamaman lahi ko ia e Covid19 o ka whaiwhaiangi kua o mai ki Tongani. Ko ia tau kau whakatahen pa mo e eik minista Moimoi, Associate Professor Ameria a whamangotu i plotu, pehe ki he tare kita Moimoi, toke tā siare a kau ola, pa ko tau kau whatahen fok pa mo e Tongatapu o e wharemahak vai ola, Tokta ana a kau ola, pe a pehe foki ki a tokta veisi ni a matoto, me he tafa ako ia e public health. O ki ai ai whiawhia ko hi ko e iheni ko e kau taki eni pa ko e kau toke tā matau tau eni, pe a me he ngahi tafa aki wa ke he kehe ai Potungaue Moimoi, ko nau iheni ke tau kau whakataha ko hi pe ko e mahu inga o ngahi whakamatala o whia mao ke tukuange atu ki he kakai o e whonua. Pe a ihe whakahoko e tau polokalama ko whie oanga e ulak whainga maare ke eik minista Moimoi ke ne whai atu ha tau lea taritari mo whakata ai whakataha angani ki mua pa tau toki hoko atu hangi ko hanga maheni malo apito. Malo apito tokta ofatu kia tapu pia moe afia o tua mafi ho tau Tonga tapu moe hau e whanua kingi tupo wono tapu mo kuini na naspau tapu mo e tama pilinis kalauni mo e whale o tupo tapu mo e hou eike o whanua mo e tonga kotoa o kou whafofonga i atu ai eik palemia pure anga Tonga mo Potungaue Moimoi i hono taritari lelei ki mo tolu kau whai o ngongo o Tonga pea pehe foki ki he kakai kotoa o e whanua. Tonga koe mahina makehe ai mahinani ko September pea o fu mahu inga au pito ia ki he Potungaue Moimoi i hono lere a kii ai polokalama Huhu Malu'i mo e whaka amua te taua usia o laka hake i he peseti e hiva noa ai first dose ki he mahina koeni ko September o fu mahu inga au pito. Ko ono uhinga koe tousi hono ua pe koe huhu hono ua ko pau ke whakahoko ia ki mua i he ahatahaua o November o osiki ai Huhu Malu'i. O tau whamalo lahi foki ki he ola lerei me i he whanga i he si ki he taahine fuifui lupe o Palasi the Honourable Frederica Lupe Uluiva whatawhehi o la pahatuita. I he ola lelei hono luva atu Huhu Malu'i i he whanga i he si. Whamalo lahi ki he ongo Lieutenant Commander la kai mo la salo koe whewhine o kune Commander i he waka ai kau tau Malu'i ene a whio pa tau lau kau ai kai umaa a laftani fifita waka kau waka mo mafileo. I he wholau lelei mo hao i he ngahau siliva mo ngahau koula Huhu Malu'i ki he ngahi o tumotu i ki. Whamalo lahi at ke e ko vana, whai whekau sea, kau pure whakavahe, kau ofisa kolo, o mo unga one sa lesi muri, mo kau ofisa kolo kotoa pe, mo e kakai o e whanga i he si. O kuhounga au pito ho o mou whakaapa-apa, toka i, lototo, mamahi i mea, pea ko mau kakala tau lewa ia, i he foki mai me i haapa i veu, ke hoko atu ai polokalama Huhu Malu'i i Tongani whakalukufua.
I he Vaccination Command Center ai whare mahaki Princess Fuspala o tā ke kina mai tokta toa ka se pere kai o maa tokta te vita wakasiwola. Pea I hono whakahoko o Huhu Malu'i ki he ngahi otu motu I ki nei tā ke kina I e tokta Reynold o Whanoa kai o maa a tokta Utaro Setoia. Ko e whakafofonga o e kautaha Mo'ui a mamani I Tonga ni Dr. Pensimani Poloniati, Dr. Sioeri Soakai, Sister Sane Whamohokioa Sela Wha kau ngā aue e Potungaue Mo'ui. Iha apai I e pongpongi ni ko malawa ke a usia ai Huhu Malu'i uluaki ai toko wafe whangeau whawhitu. Pea koe ola lele yen ki ha apai veo. Aia koe pesetia e onongo fulu mātolu. Oi kakai o whatau mua ke Huhu Malu'i I hapai. I e pongpongi pe ko ia o e ahoni whakalukufua ki tongani whakalukufua ko a usia ai toko whamano ni maafe te au whanoa ai fuafua Huhu Malu'i pe koe first dose. Pea koe toko wamano fituafe whangeau tolu tolu kua whakahoko kakato e nau Huhu Malu'i a ia koe fully vaccinated. Koe ola whakawhiewhia en. Kau piai ai kore ki ngahi ta o motua ta havalu ki he ua hiva, kore ki he whanau, tau hi whanau, kau pure ako, moi kau whai ako, ke tau tokoni mai ki he Huhu Malu'i ai to'u pe koe age group koe ni. Aia o I he taini mi o peseti pe e tolu malo. Kai umaa fo ke Huhu Malu'i a ki nau tolu o tau tolu noa ki he tau tolu hiva o ki he peseti e ono tolu. Pea o ki ai tuunga whakawhie maari ia ki nau tolu tau e whanoa ki he lahi taha I Tonga ni o peseti ia e fitungo fulu tupu. O ki ai foki moi ui makehe kia ki nau tolu o te ki ai ke whakahoko ho nau huhu hoani aia na nau whakahoko ai huhu uluaki pea o kei whakatatari atu ai Potungaue Mo'ui pea o whakahoko atu e Dr. Veisinia kai o maa ai kau ngā aue I he tapaaki koe ni ai kore ke mou o mai ke whakahoko ho mou huhu honoua. Koe tau bakapuna ko ia me I Vanuatu o kulelei pe ai tuunga o ki ai Mo'ui ai toko tawha koe ni pea nai whakahoko ai sivi uluaki kia ki nau tolu I he aho honoua pea nai mao mai sivi ko ia o ku negativi katoa pea ku nau kei no folelei pe I e no foanga kolontini o taritari ki e nau ngahi sivi e whakahoko I he kahau. O lahi foki ho eiki mo ka inga ai ngai whakamatala o ku ikai mo oni pea loi o ku wheawe aki holo I ho tau whonuani. Ko hono mo oni e ikai ke malawa ke tau whalala ki ha waa mei popo lolotonga e tau whanonga I e taimi whaingata. Koe kakai toko sii au pito peeni unau whakahoko ai whakawhepaki. Koe toko lahi pe koe silent majority o nau pōpō pea ko whamalo lahi at ke hoe ki makakai o whanua. E ikai ke whakapoto ia ke whakahoko ai loto ai toko sii ke ne uesia ai toko taha kilo. O tuu whakataha ai kautaha ai kautoke tā a Tonga Medical Association o ia e kautoke tā e whitungo fulu maa whā mo kautoke tā ma tau tau ke pōpō ki e teke ai ngā ue koe ni ki e hao mo malu ho tau kakai. Pea he ikai ke tau tuku ai waka kai whai hakakau. He oku hou tuu ai tahi o tau lolotonga wholaua I he tainini. Ne ongo e hopo kia ho tau waka pea mo e whipaki ai Potungaue mo ngahi pea o tā. Koe nima ngā ue ho mo Potungaue Mo'ui oku hai ia ki ene whatongia ki e malu mo e hao ai toko taha kilu ai whanua whalukfua. The Ministry of Health hands are tied to its national and societal obligation to the safety of the 100,000 population during this very difficult time. Pea ko e tau whalala, I e tau ka whataha, o ku tuku taha pe ia, ki e tuku whanua I pōono, o ku tau kei tuuni ko e whakatalu ai uluak whaa, pea te tau lusia pe ki tau langa, ko e o tua motonga ko tofia. Malo apito.
Malo ke ek minister pako fe tuang pe fanga mare na ya hata he ka penolo te na to e tanaki mai hanga hi me ake tare kita pe te tau kamata e tau fehu io tuang ate fanga mare ko ni kamata e tau fehu I mo Itali o hange ko anga maheni anga fehu Malo bit hoki kamata to rewa uia ku hangi uke mokosia to nga ia ko ki kore fa mala ala beni o ki ai to kotaha ku tu faki hore ki video he interneti hange ha toketa ai fa matala ko kore be ki fa mala ala mai me ta fa ke Potungaue mo ui pe ko ha nei tu nga ku ai to kotaha ko ni pe ki ai ha ni licensing ke hoko ko ha toketa fa ta tau mo e lao pe kai Koe taha o koe toko taha mahalo ku ko ilo pea o koe toko taha o ku ke whae ngau e kia e poate koe ni ke le sisita pa e ku e whoke tau poate ki hono le sisita kau toke tā mo e kau tākini mo e kau ngai ko toke mo ui e ko nau tolo fo mawhai I koe he lao ke nau toka ngai mea koe Ko manatu pe ki he nei case pe he ki mua ka ku mo mea pe foki ko ngai case pe he ki poate preferences ko ki pot whakalao ai kon ke tukuang ke tau tawa tai na ke whai nau ngau ki ai ko te pe ke tonu whau te poto ke tau share ngai whau metala whiko aku he ro tau whai ngau ki ai ku ko te mahalo to ke tukuang ai kai me ke poate ke nau ngau ki ai ako ki tai no pe ki ai Kata tapinga ko uhinga kia Super Mario ko uhinga kia ko hayo ke uhinga ko he kuia pe foke nga he video ia tuku mai ko feku mi pe ai kakai ia teknautolo pe ia o tuku mai nga me ko ia tatau pe mo e fahai e taha ko me pango pe ko nga ni ko lave si o uti ki tau ko lave ki ai ka ko to kota ko ni na los lele be ni ki na o fa to ta okay ta ko na pe ko posibilidade pe ko ia ko ilo pe ko ai case pe ko one of the ai o kusio ke ai po ate pa fai pe mo kala ta no me fai no la ko le anga ke fa fare ki no na o ke me pe o mandu ke si yo ta fata fa mi na ke lave ke fai to o se ni ta o valu e fa to ma fi ba ki me vexi ko ia ko hana e fai e fa to e ta o valu ka to hoko mai Koviti I vi ta o ko hinga ia ko to mahaki ko mes ai ko SARS ma du fo ko ngai to mahaki ko fa to coronavirus ai ko coronavirus ko me ko family ta tau pe mo Covid19 ai apa na ko fo I fa kau pe ko ta ma Oxford na na pe he ka pa te na fa o fo I vessel pe ko ha fo I tau pe ha fo I vehicle ki hoko ko ha Huhu Malu'i ka pa fa fangi te asi mai ha fo I ma pipi he fa inga family ko ni o coronavirus pe na to ope ai fo I tau pe ko to ope ha fo I indigent pe ko fo I fa ilonga me fo I bailas fo ka heka he baka ko ni os fa mo tesi mai ai was tesi na to luia ki hono malu mo safety ki ngai ki Huhu Malu'i ai ko mena hoko heni ai ko AstraZeneca ia ne o si ai ki fo I vessel pe ko ki baka ia ne o si fa ko to pen ha ki pase se ki hoko ki ai ka de ka Huhu Malu'i ai na ka ke to fa o ha ke pe ia e ta o ta ai ko mena va ve pe ai AstraZeneca ko fe meo ko ki fu mahino ke public ne o si ai pe ki fo I vehicle ia I fa to tolo mai pe na o stesia o safe pe ki vehicle ko to pe ki fo I ta pe ko to me pe ki fo I fa ilonga
e Covid19 virus o whakahu ki he anga ki he huhu. Ai ane whai ngofu lewa, pa koe safety test lewa na no wang. Ma tui pau peke ulak test ia he whangatapu whanga manu. Pau ke test he kau volunteer. Ai koe kau volunteer, pa koe me koe uwe pe ni kau volunteer koe kau ngā ue pe koe he lok sainisi. Ai tau he ka pau ngā e ana he fo I lab ko ia. E kau ana he ulang mo ke hu. Test ke safe pas ka pa to o hakalewa ke kau volunteer ki to lahi haki. Pe fai ko e fo I test ko he to lawa fe. Ai ko u step ka to ga ne as fa lele ka to pe ia. E ne fai ngofua he ko sia I ki fo I vaccine. Ko na tula ko o ne afu ne fa ta ho ngofulu. O nga ne kamata ia me scratch, start from scratch. Ne ka ia ha fa hinga vessel ka ke ilo pe ko hai vai lasi. Ai pa ko fo nonga ka ne lo ki ko me ne fa ta o ni ma ki ngofulu pe to ma vaccine. Ai dai mine ko va ve pa ko palani ke ka hau. Ai te nonga na tolo nga he ngai fo I fangi waka pe he, fangi vessel pe he o ke virus ke o tuku talifa. Ka we flu. Ai was kau pe flu he nau. Sai fo ke flu ko sai ho flu. Ka ko be me ka nga hina tula pe he ka pa fe ngen te ho ko ma. A pandemic hang ko. Tai ta walu. E la vale e te o mang no nga ke virus. E ko tau pandemic fra si. Au pe ke te ho ko mai. Ai ko foi ki ka ulo ki e. Ma pe te o sa ta fi ho te ha ki foi meta. Ko ki tāna kia tupe. Koe mone lau e mea konu kulau ke CEO. Koe mea ke mahino ke kakai, o kui kai ko hatoki tō maha ke ni o ku hau me he SARS, me coronavirus. Ai koe SARS, koe tahaia, patau toki SARS-CoV-2 en tau tolo ai no kui ai. Kana e moe tō maha ke tahaia I he coronavirus type pe ia. Na koe mauia me kāmeri. Ai nia na lahi koe R0 e ki ai na lahi ange ai mate ia. Koe uhinga ia mea na ngahi ai koe ai vailasi ai mea koe ni. In case it gets out ki he tō o hange koe mea koe nuk tawa umai ke au ni. So koe whakatingai whakatotolo ia koe a Oxford na e whai ia koe uhinga koe to be ready in case these koe mahaki kuna ngai viruses koe SARS me mena na hanga te ona na ki whatu tāmaki ange I mate ka ki sisi ange mate he ni ka fuwave ange mafola ko mea kulahi ai mate I ma koe ni pa ko mea that's the good thing about having those two na ke fuwave mafola ka nau ngahi rewa ai vaccine 5 ka totolo ia ngahi vessel ang koe lau kona o tuku pe ia patoki whai mea na keke hataya na ai hane palani this will happen. That's not true. Koe whai ai whakatotolo ko hinga koe ngahi coronavirus na anau os cause ai to umahaki but it didn't become pandemic. Oh yeah. Ako pandemic ne au kato ki mamani na epidemic pe na to pe u feitu pe. Kana ai pe rifia time ko ya na umai o mafola fra maman lahi o hange ko me oko he taimini malo. Ki fiu me ta ia ka ta ki mara ala mo ko ni I goni wo si huhu lo aki mo huhu e to ia I ha to huhu tolu fa ni maon pe ko ngata be ni he wa O te ke whakapapau I mea ko ia. O tau lolo tonga lere atu en tau lere pe huhu taha mo ua ko mea ia ko recommendation mai ia ko a WHO I he taimini. We will see pe ko hae mea e hoko as time goes. Pe e holo ai Malu'i oe Malu'i koe nuku o mai he huhu koe ni pe I kai. It's a work in progress. Malo. Sabe o ki tāna ka pehe mea ka minister ko tok whakatonga iPhone. Na mea te minister whika aki mo ngota au koe niko ma o laula huhu. A koe
tahiva. Tavalu tahiva wanoa ke tolu hiva. Ko tu ko fai o mahu inga bite ke Whatongaue he kakai. He koe Delta o ku kai ke ngai ta pehe ka vai ka to foi ne ke tau ki lalo. Ke Whatongaue pehe to tupu he ka watals ko ni. O mahu inga ke nau ka mona to Huhu. O te nau pehe te nau hao. E ka pau whawhainga kua taimi tō mai te o tāki tongani. Te nau kei poket pe nau tō, kai kei whatu tā maki pe. Maka whai mea utoni ki Whatongaue hei kakai koe ni. O tui mahalo ku kalaso koe ni ulongo mo oi holo, pa nau whi mo oi kina holo. Ka ke nau Whatongaue pe, koe taimi pe koe tō mai te o tā puke. O sto mui e Huhu ia. Ko tau whainga maari e pe taimini. Ke whai mo Huhu he taimini he tau kei takataka hi holo, koe kia Delta. Koe taimpe koe tō mai Huhu, ia ngā tu koe Huhu koe e Delta eo. E whema e whai ui ke taha ua. Ai Huhu Malu'i. Whai Huhu Luaki, mai Huhu ua. Ai koe whai ui ke taha ua koe ia. Whai ngā taha upitu ke hao ha taha ia. Ai koe whai uhinga lahia o mau whainga i teke ai e mea ke whai mo whai Huhu Malu'i he taimini. Ko tau ki whainga maari e. Apa te tau toi whainga ke toi tolo i ka, ke tau toi ki takatakai holo, toi ki whakaongongo holo. Ne tō mai koe te rota, e pako tui pe mahalo ko Paula ke whai te koe ni. Ke Whatongaue kakai. Ai ho tau kakai koe nu whainga tā ia i muri na whi e whoki mai. Whaafau pito. Ke kai ke tau whai teri he tau tolo, whakawhiwhia maari e tau Huhu. He tipeni e nau whoki mai he sai tau Huhu. Ka pau te tau whawhiwhi maari e ta tolko ngā kai ka tau puke. Koe kisi i lolo e pe nau whainga tā ia. Ko os more mo oi. Ko tui o tonge mana tue kakai. Ko more mo oi e si kakai Tonga, i muri, nau whiu he tari. Ka koe tu tau whanonga i Nusila e si whanau koe ne o ke. More e mo oi e tōta. Koe nā nunga e tari wholoa. Ka ko tui o tonge tau ongo i mafa tuki. E tau whainga koe ke tau Huhu Malu'i. E ko tui koe tau whakawhiwhi maari e. Kai ke tau Huhu ke au ke fo i tāket koe ni o whaamkia i minista. Koe tau hangai pio tolo i e whainga tā ia tau ngai, whaamiri mōri. Pako tui koe mea ton ke tau ngai e kakai o tau kau ka atoa pehe. He ngā au e koe ke whoki mai kakai mei mōri. He tipeni e nau hao. Me mahino o malo e whonuani. Ako ki whiwhi wapahe pe i minista. Ke au ati whai message koe. Ki confirmation pepe koe age group koe tā hiva, tā walu ki he tolu hiva, tolu noa? Koe ua noa ke ua hiva ko peset pe tolu fitu o si Huhu Luaki. Koe tolu noa ke tolu hiva ko peset e ono ua. Ki sai e kau tama koe owa he tolu noa. Kana tau toki, mandu pe whaki na tau toki holok ke tau taha walu ki moini mai. Ai au hange pe o ke teke aale lei e kau tau taha walu. Nau ke whenga ke nau aale. Ke i tule mohe pe kau tama. Ke na tau kamata pe whoko ngate tau tolu noa. Ka koe whenga in ke whawhangu i kau tamu koea ke nau. Whenga ke off ke mea. Tau ue pe ngā ue mau timi ke te ke li liwe whonga Huhu. Na ke nau e ko whoki mai timi me hapai. Ke mau whenga ke nau whenga atongani ke te kakake o. Ai koe first dose, ia? First dose. Ko first dose. Ai wai pe ki kau second dose, mandu whaki na tau kamata mai tau tolo e Huhu ia na kamata pe tau tolo noa ki olunga. Ai koe mei koe kau fully vaccinated, kalasi ko koe kakato ia koe kau tolo noa pe ki olunga. Si au pite kau tolo noa ki lalo o koe si Huhu kakato. Ai koe kau first dose pe. Kau tuk waka ko ni koe fisi. Kau sio hiwe taha ngai yongongo. I ngai miti a fisi. Nau tuk mai me nau penai. O tohi ia i ue nau toton ke nau fok mai ki tonga ni kau sitsen tonga ki nau to. Nei ai pose tana hake he loia tonga i Nusila. O wea lau whawahapureanga ke totonu ai tō taha si tēnua whanua ke ne whoki ke whanua ko ia. Koe hae tuu ai lau ko ia pia mo tau tutu uninga tau tolu ko i tonga ni. Mo lau ko a tonga ni i he taimpehe.
o ki malohi au pita toi teke mai tai mini ai ki kulup ko ni fisi ke na foki mai mal ba wal fata pepe mo te e firi fare area mo na me abe he ka koi hai ai tu ai lao atonga ni me lao ya ko e fa ba pureanga ki to tonu atangata I fonua ke foki ki ono fonua ke ko shefo ko na upena na tu mai ba mo ya o to ai fare a ya ko ki sabe que toki me ministra bisa ta yo soy hanga ta fo politicare Bukan que estoy politicare, no. Vamos que politica. Sabe que o que capata pa hokote CEO mo kauto que tá e ko kabinga mahuinga bitoinia no talangai ko uluaki pe ai tokanga make pe mo apa ai akinau tolu ko ni unau tu vaka pa mo tau kai nga Tonga o unau tu vaka I tu apureanga ai au fiema o pe ia ke nau mai no ka o mahana ngai family we tokanga make ai Potungaue Moimoi ka o maafo ke ai komiti ko ia ki ngai me fa fa ka I he taimi tatau pe e tau tokanga ko ka te nau tolu ko pau ke tau tokanga ai malo fralukfua ai fonoani I he taimi whaingata ko ni mo to e hau for all ko ia ai Delta variant Aia neongo e tau fie mau ke nau foki mai he ko tau kainga ka ko uhinga ko tuunga ko ia e fonua mo e whainga maari e ke hoko mai ha ai vailasi pe ko whainga maari e whainga ta I e fonuani o ku whakahoko rewa ngai tutuni I whainga ta I e taimpehe ka ko ngahi au moni au pito petu I ngahi lao whakamaha pureanga Pea apa I penga I lao ia ko ia ka I e taini mi e taim whainga taa ko pau ke tau whakahoko pe I tongani ai tutuni whakapoto taha ki o tau kau a whonua aia ko e whainga taa aia ko tau iai I he natula o e aho ko e ni it's a global situation o whainga taa ia whi mamani whalukfua pea whainga taa ia pa mo e tau ki whonuani mo tau kakai pea ko pau reo ke whakahoko e tutuni whakapoto taha aia e ko ngai tutuni ko ia e malama ke ne wesia I kai ke fufie fia I ho tau kai ngai to preanga mo ki nau tolu I fisi ka ko e ka taki whamore more ko e tutu uni whakapoto taha pe he tainimi pia mo hange ko e ngau e ko niko whao ko e CEO kono lere aki I vawe ai polokalama Huhu Malu'i ke ova he pesete fitu noa pa ko I pe whakaamuia ka pau te tau ova he pesete valu noa pe hiva noa e tau Huhu Malu'i I tongani kai lava ke toi more confident nange CEO mo tibi ngawe ki he tuu ko ia ki whakafoki maha tau kai ngā me kakahau. Ko tau loto ia, ko ia tai e tai loto ke foki maha tau kai ngā me tua pure anga. Ka kohono ohinga ko pau ke whakahau ko tutu unia ko whapoto. Ko e pe CEO ki tari whapolitikare a te tawhaki ko ia. Mone apito, ko te maha ko opsai ke whatonga he kakai o kweho tau responsibility. Ke tau whai mo huhu. E wawe taha, pe wawe ange tau Huhu Malu'i, ko e wawe ange e tau tokoni ki o tau kāinga. O ki tāna ka pēke mea o kumeka e minister aia, o koe whoki mo e lāwha mamandlahi ko e International Health Regulation. Ai ka taha moia mamani o kosi, whamoni kātoa kia ngai whanua ko me mipai, kawa tongani. Ai koe taimi koe aia o tapu ki a whanua aia ke ne hanga o whakafoki hata, ka pau o waha tau mahaki. Mama lahi I hono whanua. Ai he kapau te hoko ha pandemic I fisi. Tapu e kene hanga ia o whamalohi ki whakafoki mai ki tongani. Hataha ke mafola, potentially ke mafola mai ka te whanua eta. Ai au ku... Tatau pepe ko whea whanua. He kai ke mo whatonga e mo tolu ku hanga ia whanua o tipota ia. Hataha mi hono whanua ka pau ka ia tomahaki. Kau ngā he ku tohanga he regulation ka niwa Malu'i e whangi whanua. Ai ka pai hataha tape ka pai hataha fisi tō ngani tō hena tō mahaki. O tai whaka potpota e tai whakalao ia ke international regulation ke tanga whafoki fisi. Pau ke tau hi e tau toke sai. Ai ne tō at pe hataha ka whanua.
o puke he pandemic koe responsibility for no Tonga ka ku ka ke koe anga pe pa regulation no ku os famon ka to ke for no e vega pau e lama na Huhu uraki Moimoi pea nau ki isolate ai ha aho taha wha pe koe ua ta pea nau hau ki he ni o tau pe awe nau tolu ia tuku i pangai motu koe foi hangega tau koe nau foi poini ko nau osi fou mai ngai foi step koe kolonitini mo e Huhu mo ka koe toe nia ke iai ha whainga maari e ke nau foki me ki Tonga koe o hanga pe ko mona butu pe si whakaamu ko ia ka koe ka mantu whake ke o mai o awa tuku ai o na una whai ia nau tolu pe pau ke aha no timi ke na hanga toko ngai pe ka pau e whawhange ku puke taha ia pe ka mantu ka puke pe toko taha ka puke katoa ai ai au ku o kai ke whaingo fua neon ko whakaamu ka koe o ke tano kana ke Malu'i pa ko whiwhia ku heni a vei mo toke taha vei mo ana nana whakotu mai e timi koe ni alot whalimahaki mo timi e public health ke kaui hei tau ngahi tohi tutuni ke whimau ke Malu'i ha taha whaku mai pia nei hai tau whakahua te hei minister ke kabineti ke whakatutuni ka koe whakaamuia ke pehe ka hau ke gare koe ngahi ngā ue o whai palapalani ki ai tau whahano siof minister kau ia he ngahi whakau o pohake. Kono moni whaku mandu pape ke Malu'i he kai kene taofia ai whakamafola. Ka tene taofi puke lalahi. Ai au koe tau whakamua anta tolu ka hao hataha ki tongani o puke. Puke ke puke lahi. Ai koe whai uhinga lahi e Malu'i. Ke oa te hao ia mua no puke ona o whawhai ngata ia i tau sistema tau tolu. Ai me me pehe whakau. Kau ki tāna ki Tāna ka tāna. O koe nau, ko taimi koe ka pau te nau o mai o nau mo u. Matu koe ke koe Huhu Malu'i te ke kei puke pe, kai ki ke puke lahi. Ai a ka pau e hau hatahe ka mahatahe wakau o si Huhu kau hau pe ia pa mue vailasi. E hau pe ia, he kai puke lahi ia, ka koe toko taha kou tāri atu i Tongani, o te kia i Huhu. E puke lahi ia. Pe e kei mawhola pe, ai mahaki ia, o ka pau e whai ha whio he koe ngai whialaki katoa holo koe nu hoko i Nusila. Ko rak whialaki o nei hoko i Nusila. Koe mea pe he pe. O koe ke puke lahi toko taha ia, ka toka alatia ka taha o puke lahi. O te eki ai ke vaccine ai ni koe tau kore atu ai e ni ke ofa mai e kakai mo mai ke tau Huhu Malu'i ke Malu'i ki mo tolu. Ke Malu'i e tau ki health system ngā vai pe koe na tau tolu tau wheinga ke toka ngā i aki ai kakai o e whonua. Ko uhinga ke uai hoko ngai mea koe ni. Ko uhinga pe e mea ko mau kore atu ke kau kakai ko ni ko na i fisi ko nga lolotonga lahi ai mawhola e mahaki i fisi ya kana ka heka mai na tolu ko ina puke lai ka kwa hata hai o tari atu Tongani o te kai Huhu ko tau e kai ke sai ke toko tako ia malo Kua mau ku whaha ki savea ke ilo ke he uhinga ki tō muia e tau taha hiwa koe ke mea. Ko hao ki tuai ai e nau kau mai ke tau Huhu Malu'i. Ko ki tau pe whakaniau ki ongo ngā taa ko nau kei. e kai ke ongo ko pe Ofa mo racing ia. mo siu Malo au pito, koe tehu mau inga au pito e ni pea, koe mea pe kok mau mau. Ulu aki pe foki koe kulupo ini ok nau kau na toki e ako ngahi formula lahi koe 6 and 7. Ai au kai pe ai whengau e aki pe mo Potungaue ako pa pe pe ki ngahi ako ngai siasi. Ke whaiha tala noa pa mo kore pe ha whainga maari e ke whemaino ak mo ngahi mātua. Ke ngahi
whainga maari e koe ia. Koe ua pe whoki ai, koe tō ia koe ni, i e kamata mai a koe o e campaigni nei te gai koe ki e hatel tā. Nā e kai ke whafu toka ngai ki nā tō ia koe ni. Nā e pehe koe tō ia koe ni, tō ia mālohi. Ka kulili o whai narrative e tai nimi, he ku hau e teo tā aia. Aia o whia mao pe ke toi lahi ange a information o tukat ki tua. Pa mo mau whengau e aki mo ngai kulupu koe a tō tupu. Aia a mana ke hokot ke mau ngau e hange koe o youth group a ngau CRC koe youth congress. Aia o ku ke helewa a ngai strategy pe koe whonga ngau e ke kulupu ia koe ni me mea koe na mau ngau e aki. Aia ku ia lewa ai whakakaukau, pa ku kamata ia ke toi ki whewhekanga pa ki lili wange whonga koe e whakarele tai ai whoi whenga koe ke whahoko ke kulupu koe ni. Tupe mahalo. Hui pepe na ia ha adverse, any serious adverse reaction? Kia hona? First or second? Sabe que kai anai o ko vesini ati mo dano ke foi o be serious advancement o ve que dano ke foi serious advancement kon moni fo o sai o te fe hui ya e mau monitor pe fo ke all immense ai a ko to ta ko to pe huhu pe o ku record na hu Malu'i o record ko sempre ko to ki tana ka ta vesini a ko tana ka ko ne foi advancement ko to ta ko fe fine ko ke mate ke ko perengese information ke identity ke tuange media ate fo matala pe na ai case na very sick pe i fa to lo ko ya mautimio mahino ai ko septicemia ai ko septicemia ko ki siemu ya halanga toto o kune whakatupu ai funky clot ai une whakatupu funky clot he sino ka koe uhinga pe whoke Huhu Malu'i pe au whai ki extra precaution ia ki tokanga makehe ki ai pe koe maui wato koe gram negative septicemia ai koe uhinga koe hu ai whainga siemu whatutama koe ni ke halanga toto pa lava ke shock ai to da ko ya ta ko no picture na ia ku vave o pita na o holo na avele vai treat intensive care pe fai pe na ya ti mia ko ya pe ku recover sai ka ko hinga ko ne history ne ki Huhu Malu'i ko me pe ke fra Tonga i mandu pe na o ma hospital pe ma dole foi side effect ke vaccine ko foi clotting ai au active au bito no tokanga ia e to ta Huhu Malu'i ko to pe Tonga ni ko ne aspe serious advancement for natula pe ke mahanga make sure o kai ko foi side effect ko AstraZeneca o ha molofia ko e taha foi ho e taha ho e tol kilo ate ko foi fika ko ia ko to pe ia ai au kai ke to ko hai via no fakasio so all the time asihanga ke pe ni pau pe ke mau sio fe mau ko foi keisia ko ni ku mahino bito hono hala fo no ngana ia pa ku neo na ki tola lo ia he pa septicemia ia ko o faluta ma ke pe mo ia o lahi pe mo le mo ia ai ku e fa feta ia ke ki ne fa kai vi ka nga we ang tale nit ka na tolo na lava o fa ha fi mo ia fi ne ko ne tu ma faluta ma ke ka koe mea o mahino e ka mautolo he taimini o ko whakatupu ki siemo. O kei whai pe e whangisivi ke, koe pe mo e toto o ksene ati Nusila, whano sivi. Ka koe ne tue taimini he nai hoko fo i mea koe ni he me mei aho e wha pe lima o se huhu. Koe kloti koe he Huhu Malu'i. O me mei leo o hoko he taimi mea ka konga lahe o me aho ngofulu. Ngofulu tahata. Ai ko me ko la taha ia ne ho ai au mau whakaukau pe mo vave ko ne sai hange pe ko me pe he Huhu Malu'i he kisiemu ko ko whakatu pe Huhu Malu'i ka ku mau siofi pe mo ni ka ko mau siofi pe me ta me ya pe ko ka me ya ke ma ko me pe ke tonga he ka kai o te na o ha ki ai ko anga pe ya ko no ngai
ngai puke ia pe ku was mate te we timi ma go me ke mai no mate te we timi pe ka fa ina KCS ka ku pa pe tu wang e te ngai fa matala ko ni ke mai ne pe ki asio social media ngai fa matala pa we ki pupu o e ka kai ni ka ko te ma ka ke na fa tonga e pui to o puke ko ki siem buena ma fola la ngai toto ko septicemia ma septic shock e ko me la ia na tu pa u de fa tu pe fa ngi clot ko me ba dia te ha te ki ko metala ke mo an Malo kito si o ko tu ko ulaki pe ko ta fa veta e te ke hene Covid-19 o mala vai ke aten pesete te awa ngai timi ko ai fale maki ke to ta ko he ka pau nai heni ai Covid-19 he ke lava e futokanga ka kato e ko ni o ko timi pe ta na ka u no to nga ai to ta ko ni o ta fa ta to le ke minimum e timi tol round the clock ho wa fa o hange ko me asi o ko septicemia ai ko ene fatality ana ia maalunga o pito ia pa malo pe ka te hao mai ai ngai ta ko ia fa fatongia ko ia medicolo ko ne pepe ku asi mai ata hai ku o ku ma o siemu i he toto ko ia na to o si tu ia he tu fatu tamaki pe mo fra ma o pe ia ke family pe mo kina to lo ko fe to ta ko ia ai ko he ko fu ta fa feta ila he ta to ia ia o ta ko ni ki ve lu o pe to foki mai ko tu ma ko me ai ko ton ke tau fie ai e o ke pe ai ki sai ki ngawe ka ai timia ana I loto kun na o ke ai ki loto la he timi he ola lele ko ne hoko ka ko me ko ta ko o ku fa to o hala pe neongo te mau whakamatala mau to tahamano e ke to o hala pe ia ko me ko ta pe ku hoko ke maha ke kakai ku whanga whakatapu pe ngai whakoutua ko huhu ka ko surveillance pe ko lipoti ko system report ko e tainemi ko hataha pe na huhu Malu'i i waha a ho fa ke a ho wavalu pe a hoko ha whahinga me ki ai whikau ak mone mo i ku pau pe ke report ko tahaya e mau ngai system o ku whakapapau i ke whakatotolo i me whakapapau o ku safe a vaccine ko nto fai tok tu ko ke tek mau tolo pa neo ngoi pe te ke hau ko mo mofi ko flu e ke report pe ko system pe o fai leva e fe ku mi ki ai ka kono to hala i ko pe he ko ne report pe hata me mahino le ko huhu o fe ma pe ke tau whakamahino i pongpongin ko lahi taha o te ke ha me o mai ke ahoni ko whakapatonu ko uhinga ko huhu Malu'i pe ko tu pe ko foi message pe ko fe ma ke tu kwatu ma ko fa matala ma inga ko na ko mo o mai o ku oange ki ngai family ko ni ai ni ku na ho ha ba o ko na o mai ko Facebook ka ngahi tu kwa ki ko ia nga ka tai me ange fa matala ka na tolu ke na mai noi pe ko re ange ka na tolu ka pau te mo a me Facebook ka pa ave pe me ko ni mo fa matala tu he nai ki po ai ki po sieta na su de ai fek pa te faita e na tolu ai pexi ni o fu fa o fa ni to ko to pe fa matala ya ki deva ko tu punga huhu pe si alu e to ia e to la he mo e komeni mo ha fu ka ko fa matala ko mo fa ik ma winga pito pe ko fe ui pe ku ave ka te fa matala ko ki family pe ka pa te na fa na fa matala pa ko re pe ki ave fa matala ko na ku mo o angi ko nga si ia e tau taki hala i mo palpare ma ko miti fa sociale malo au pito ko fatongia ki mau tolo to ke ta ko ku ne to kanga i hataha ke mau whakahoko e ngai tala noa ko ni pe ko mau fatongia ki immediate family pe ko family pe ko ia o fitaha ke to ta ko ia he ke ki to ala whakamatala ke kolo pe ko siasi ko hoko te whakamatala e family folo to family ki toenga o kai ke mau kau matoria iai ake uhinga ko mau fatongia ke mau malu e confidentiality ko mau malu e mau page pe ko ka ni ko ia ko mau toka ngai ko me ko fa asi mai e tai milai ko ngai fa matala ko mai me ngai ankolo e ono he remove me foi line ko family pe ko e ka nga api pe ko ngai o si api to ha uia e tala no me foi loto i fare
Aia ko ki mau tō ko mau tokanga taha pe ki foi family ko ia immediate family o toko taha whaingata ia. Ko ua ke mau polisi o ku tapa o pito ngā ea ke mea whaita i loto he whare mahaki. Ka o ku iai pe kakaya nau fufu pe nau tolia pa nau whainga he mea ko ia. Hange ko ku lau ka pak mau e o whaho tau loto. Te tau whe mau ke Malu'i e toko taha ko ia ko whaingata ia. Ka pau ko uhinga ia ko uhinga whaka politiki, hange ko lawe ai CEO koe ke mau politiki. Pe koe haa pe ai uhinga o koe ke mau ilo ke kau tonu pe ke ta ofi. Ka pau o ku ke whakapapa e toko taha koe o ku whaingata ia ko pe ke ono family. O tonu e oe whaia whainga whakamatala koe ia. O wei kai ko ki mau tolu ia o kuesia family. Me toko taha koe ni. Ko pia tāna ki atu pēna aku poki mai pēmi hapai o aluhanga tono wakai ki he tō tā koe ni. Pea mo tala noa mo ene whae. Pea koe whakawhie whia te whamalo ia e whae mo e whamiri ai ngawe o skia belenga, ngawe mateaki. Ai kau toke tā, kau mai kau nesi, mo e kau ngawe ko toa peuna o whakahoko hono toka ngai kina. Ko ki tāna whaosi pe, o ko tui pe au ia o kai taimi lahi o whapehe e toko lahi po ka meo koe ke mau hawai ki tua whakamatala ngai mea ko ngau timan mai pe ngau whia mao. Koe ulaki pe ka whamaina ko mau duty, o mau duty pao mau tole ke toko tahu mau toka ngai, koe patient. Ai hai ke mau hao mato ki tua whakamatala pe o mai mau ngai tō tonu, he koe ngā koe osi koe aho, ko mau tole tariui ke mahaki o mono family. Pe kai pe ke aha taime te mau hao ki tua whainga whamatala pe. Muna toki tā wesi nia, ko information nia ai mahaki. Ko ia upure ki ai. Pia tau e pe ke lawa ta hai ko fe tu pe ta no o mai ke mohanga o ave ke information wa for mawanga. Ka ko information nia ai mahaki. Ko ia upure ki ai. Apa pe ko to ko ia ten hanga release. Fai deri pe ke ko mona pe lawa to ta wesi nia. Ko information confidentiality ko ta mahaki ko ia upure ke information. Kapate mau hange tau tano ni kapate tau fe mau ke ai no ingoa pa ke tau po aki ai e ai ho ingoa mo fitu ke au mi ai kapate mai kai tapu ia Kau te tāna ka pe ko mea mahu inga o pito ani nei tala mai nei lau kia ia vesnia. Ka pau na koe whakautua o e toko taha koe nina e hoko mai ia i he taimi Koviti. Mana tui ka pau e tō mai Koviti ku vahe kau ngā we pea e lahi ngai mea te mautokanga ki ai pea e toko si e kau ngā au nau tō ngai a ki nau tolu o ku nau puke la lahi i he whare mahaki. Mana tui ka mau puke la lahi ka pau ke wōtiko ni koe o e medical internal medicine tō ngai sion Latu e ohi whako ia toka ngai he ICU e o kwai me kau toke tā timia tā au taki mai mea a dokta Seresia Fifita. Pa koe ngā au e koe kia ki nau tolu. I he taimi ni o ku whonu ai ICU, wai pepe ai, o koe meongo kakaila lahi e ua. Koe ngā au e lahi, he ku hou ai ua whahono toka ngai. Aia koe mea, aia koe kore atu ai koe a ki mau tolu. O koe ki te whema, oia ke whonu o tau ICU, ka e whonu o ka pau, he kai ki tau tokan ke Huhu Malu'i, he koe mea ia e puke la lahi koe ai kakai o au o nau ke tauhi whaka ICU i nau tō tauhi makehe ki nau tolu, whema o kau nesi e toko ua pe toko tolu ke nau nofo o toka ngai pe ai mahaki pe e tā. Ko whai toko tolu ko lolo tonga i he, o ku nou o fuulahi au pito ngā ue. Ka aku ki whai pe o nau re reita ai ni tau sio mata ki ai i he toko taha koe ni uku whakaake hake i he taimini. Pa ko whamaro lahi ke ngā ue o ku whai oske a verenga ai ngā ue koe nei kauto e tā. Nani tala mai koe sai pe lotu iyo mo onia. Sai e lotu ai whamiri, sai e lotu ai kau ngā ue, sai mo ngā ue ai kau ngā ue. Malo au pita. Ki hoko ki kore beki ki whamala ala mo e lao fo o webi ki he
ke Huhu Malu'i na e pase wharearea. Ki lahe longoa ai, o pehe kapau he ke Huhu Malu'i mo ua panga taha hafe. Koe hae ki whamala ala mai. Koe matu fo ke whailao koe ta leo ke whamoni hua whakai tui pato glao, pato kasi te. Koe ne tue tai mini koe whailao koe o e tahiwa noa hiwa. O koe whamalo hui e Huhu Malu'i. Pea koe whai whiliriu ia koe ni, ene tok whakapasi wharearea. O ku o mai lewa ai whai mawhai koe ake Potungaue Moimoi. I hanga hi tuunga, whakapoto. Ke toki whai ake ha whai tohi whakaha, pe koe health order. O tau pehe peo whakamalo hui e Huhu Malu'i. Aia koe mau o ku iai pea mea pehe i minista aia ngai tuunga koe ia. Ka koe ai mahino fo ka koe pe exemption os mahino pe pe taimi kana mau fetano aki ai hono talafi o fo I la franga mo office ko ia attention ni ale o koe ngai tuunga ia I kai te lava he fo I health order ia mau ai ka pau ku ia ha tunga fo faito pe koe mo tunga fo ka la ko tunga whakalao ko ia ko foi toton whakakonistu tone totone e tangata ai e kai te hanga e foi lao ia o Maui ai foi totono e tangata ai ko meo ke whatonga he kakai ko totono e tangata ia o ke pule ki hono sino e kei pule pe ia ka ko uhinga pe ai foi health order ai ka pae ke mahino pe ko uhinga ki fufu ke o ate timia ko ni o puki whamalo ia ta ho I kai e kai ke ko mea ko ia nga he ko he ke frapa pa I pe foi to ton fo ko distu ton e kai ai ka pa ko harmonia nei ko mo ke anga ko mau tunga fa poto ke fa kau pa pe ke fa ko fa lu fu ko tu ia o ka ke fa poto ke o po ke fa malo he ho fa malo nga na fa ma fa ta hai he loto mama ai pe frailo mau to lui ai ala ya ko tu ya o ton pe ke hanga time ko le Huhu Malu'i o ku na ki forma tala we ki mo o ko ki fra poto ke tau te fra malo e ko no tu I mai ka kai ki ai pero me ta pe fo ke ta fa tonga ai o ko ki ha Huhu Malu'i e pesete te au ko ya ta tau ai pe ha Huhu Malu'i ma man pe ko me te tau fa I kai kia kai mea te tau whao ha mea pe pese te te au I kai kia no side effect ai koe ngai tuunga pe he ia whakapoto o koe ke tau mea ke foi health order Koe ki mea koe ni koe koe ilo peo whelahi me tau tarana waka koe ki whehu pea kia koe ngahi whakamatala koe o mai mo ngā aue koe no whai e lolo tonga e Huhu Malu'i o malawa ke iai ha observer tawataina ke ki sio ko mo ngā aue ke whakamantala whakapotu ngā aue ke ni o Malu'i mo ko poini a ko ia ku o kulahe ai tuko aki ko pehe ku o kia e uesi a ka koe ke report ia he Potungaue Moimoi ma ko ki tari no po ke ai ko wai mau timi ai ko technical advisory group ko tech team ko ne hanga o siofi fa lo ku fo Huhu Malu'i ko team ko ya o ku ai fa fonga ta precho pe ka to e o AEFI ko ni ku ta no ke o report ia ki ai pa ne report ia ke region o ko pe team ta precho o Pacific o ave ka to o report AEFI ke na o sio ki ai ya te fai pe men au assessment na tol he u data ko ni ta o atu ke na o weapon na o ka expert ya ko nga ta pe na provide a backup he ta ngai na o ka ko na tol na hanga o na atikai ta do fito ke o serious investments mo manto mo pe ko ka to e o vaccine ko o ma he Covax o ku siofi au pito he ta precho
Ko te pria jo fok na no hanga o ange a emergency use listing. Ko e timi fra mama lahi ko expert group. Aga fu timi lahi. O na o me ko professor me ngai university ke ho mama. Ko na tol na no hanga ko for pass recommend ya vaccine ke pass. Abi ta pria jo. Ai o na firma no te ka to ngahi information ka to ko no ma ho le pass ke report ko me ka wai ta pria jo ke mauti.แต่ไว้เป็นไม่ทีนี้ไอ้ATP ไว้เราก็staff นะเขาก็ไม่ละให้interest เพราะใครงานจะไปตรงนั้นผ่านมั้งเขาไว้เป็นมี staff ที่ให้ตัว education ngari ko tau meli ta to he malo apito pa ko fra malo at ko lava lele ia e tau fataanga e pongpong ini kai tuang pe mo ki he tare kita ke ne fayato haki i le fra malo ya tau toki matu kwat malo kita to le ta pe mo minister fra malo to me pongpong ini fra malo pe ki he ka media malo apito e mai feu mo lava mai pongpong ini mo ngai fe le le ke hofa pe ke na hofa ngai talanga ke forma hinot ke kakai e tunga pia e fonwa e tai mil ka ko ma ta le le pe ngai fe o mando ke web me team communication pia ya ofa do ki no dr bay e la pe ke o mai ho mo ngai fe e mo to ki ai to time e ta press conference aba te mo fe ma ngai forma tala ke o ate tai pe ko ia na ko di minister ya to ana malo apito ko tau breakfast iyo ko tau breakfast en ko te mai office ek minister o ospen mo me apeheni ke tufa mai malo apito